Kaya mga pasada ko ay ko para mo. Ngayon sirang ginasama no to nas kami ang mga aktor mina siguro kami ang lewoso sabut kami Christian na may dalam sa sabut Islam. Miniwan ang manatili na niyangan na ito kami. Ang iya siguro mana maliliwaw sulimot ko siya sa Islam. At inapaisip na ito siya. At the whole world yan dunia yan nakakalilindun na maliliwaw sa Islam. Ito na i-reason. Kaya na pala na yung na-reason na niyangalan lang na tiwa. Ay pero na tiwa na tapang. Kayo hindi po mo tatanong na sa Islam na mariliyawaw na di po nagpuntaman. At yung mariliyawaw na wala di po nagpuntaman. Kaya na hindi po matanga sa Islam na marilidal katupungan wanta ito nagpuntaman sa mariyawaw sa Islam. Nasa managpuntaman sa mariyawaw na duty ay ang mga kanyan na dito min pinataw. Ito ba ito eh? Duty sa bapas niya matay ang matatang kukukuhan ang matatalo silang kagrupo. Pag may kagrupo na kinanitiro na Qala Rabbirji'un kadang ko pakambulingan ako basa niya. Ikadwa kagrupo na kinanitiro Rabbi la taqimis sa'ah kadang ko din kanbon kita niya. Ikatlong grupo na tinitiro Rabbi aqimis sa'ah kadang ko bangkitang kadila dunia. Sama na ito na niya ito grupo. Ano yung pangkudala? Dia mo to isang na ay niliteron na pangampulingan ako sa dunia. Dia mo to isang na din kabibon kita dunia. Dia mo to isang na bang kitang karna dunia. Sikubang kita karna dunia. Ngayon na. Dia konto ang mga tawag kung ginawa dinggang bangke ay pakakaswet masad niya na diyan sa mga tao adirang pagadagas o gama. Dadar mga lutan katawan nila na inibigay wakap ang kaya Sahara Management ang kaya umar ng salasan na silika ang yangaran nila ni Siransi may ito mapunggaspiran na ayaw ko pagkakundiran na oras nadakiran mga korketero na ito na panitero sa niya siya. Korketero sa mga limay. Niya bulutan. Tama na nga niya mga musunat ina. O kita umuda na waagi na wata. Amor ba na wati wati ayan na niya nga umana susay kong asur. Yun di mga tindiran. Ay ang mga tao ay dapat mga tawanan sa mga mori na wine. Susurga sunara ka na palitin mayaw. Taman sa ayakeryo o kayaw niya na surusuin na mayaw na pakinom ko tao na may mata ko sundo tiyan yan na pangatatap din sutinay. Kaman huwa khalidun finnar wasuqum ma'an hamima faqatta'a ma'ahum. So kung sa mga ito ay pakasunod luta na narakatatak napakailan mo sila sa mayway na yan kayo niyan na pagkatatak pulil sa mga tinayan. Ayaw mo ang ibigyaw na di mayaw na mataputuin sa way. Kaya walang na way na darapang ng kunarakatan to at tanggaw. So saboy na pawar anak ina kata to mapi semua.
Akamat tuh, mendapat subah mo ya. Itu. Problema na katenggaw niyan na pangapupugyan sutulat mga tao. Yun di katenggaw niyan. Pangapupugyan so mga tao, sutulat ng mga tao matatag. Na minimum na kaya panang kanong mga tao matatagoon. Nasulangan na rin ipagawa ng mga tao naraka. Ora sa mga tao naraka na pinitun sila. Kung naraka na man-malamit sa kubaliran na sambil sa salakwa kubal. Na sumiyero rin ko kubal na masusun sa mga tagaway. Matatang sa mga tagaway. Na isat na niya tundok. Akhir ko na dia magkarin seminar. Di pegunan. Di na amor ka na ako. Ikubunggulan na wag ginawa ko. Dito pa. Allah. Allah. Nah. Ikadua kapan dah tidak berkhawatir. Nah katawannya masih isa Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Gitu. Wail narakumangata di isumbayan itin dikiran pada susah bayan na pupukulun sila. Itin dikiran susah bayan na pupukulun sila. Itin dikiran susah bayan na yang maknanian na pupukulun sila. Udi nakapakilay. Allah. Pada penampilan di Quran. Wailul likulli humazatin lumazah. Ini dah ngaji mana? Sama nawai, lama nawai. Wailun likulli humazatin lumazah. Suwail nadarpa umama tahu adik mamanipani kesakar bakasudi aku kasuyan. Semua makasudi aku semua kasuyan. Nadarpa kan suwail. Tahu. Soalnya saya kan kalau pulang udah di otak ada seminar ada pengarang semua. Ada mana dulu bukir. Mataman makin pagi mutua. Mataman makin bahas. Mataman berpasio. So dia namanya mati untuk diri nanti nanti kata wanita ini berusia mati isnahan. Bikin mabuan na bas kayak apa? Taruhan ko si Kwan, ang isang tanong ni Kwan. Ang tanong makakwan. Allah. Giyama na ng mga tao na sugeta mo na kukupan na misindit sila. Nagkasu sila sa dunia. Rabbir diyon la'alli a'malu salihan Anangku pengambilan akong sa dunia kau mengambilan ako urisulang wana dirayon ka na indulalakan. Iba na pala naroon, repentance comes at last. So kasindin sinasabihan. Oh. Ikadua, adrupuwa matatago ko kubur na mga tao. Ay kaya simbahiran ko Allah na dipindi sa kursunada. Ay mana yan na ahon na idatol, maka sapulo maso, maka siyaw maso. Yan mamilihan nawayat mo ay ng kuwagan mo nakakumbong. Napegila tutulog sila, nakukumbong sila. Wait, ano siya samboya. Barat pa ba? Nabas ano? Siran, ha? Siran. Wayat mo ay ng kuwagan mo nakasubihan. Nabi ada waktu. Nah mereka dalam abdas, bin na dipendiakan. Wayat mo ay ng nakadiyakan.
Napia di niya 40 na makabugin ka salan. Bugin na din suloy. Yuto sinumbura sinumpatam barang-barang isalan. Sabab-sabab tu ada tarik agen Allah usian dia niya bakaka umalakal mo. Na ini pantag Allah so kawin migiran na niya rewind niya kasoy. Ipukul ko kaya ko nilirong na tamang ko kaya patay niya na ipentag mabuko. Ipukul ko kaya patay niya na tamang sa kabang kita sa niya. Na sumagin. No misubuyan napakadikit sa tamang buwaysa. Mau maswaysa na misubuyan na parang nagmamong para gusto nakir sa tamang subu. Mau masusubo na dapat misubuyan na itataros na nalindikan dela sa tamang luhur. Mau masuluhur na misubuyan na makadikit tamang kuasa. Mau maswasar na kinanay no asarbo. Asarbo. Dapat masubuyan na parang naging tamang kumagarin. Illa man ghafara lahu inuntahu uba bainal wallah illa man rahima rabbuna inuntahu bainal wallah. Sama ito na masuwat sa bedas sa bedbed na mital 30 sa 70 ka hasta. Nagyan mo tapos hasta pia food na kana uba su hasta ka. Nabagiya. Daray kihasta. Suhasta wadam. Na ayakala wadam na mapuro abiso ay makanya na niyo. Kaya karinaw. Na mabuo ka puro yan na winong puro na dito puro ka hasta. Sama nito na terluat tubo baka subot na 60, di ba? Upang makasuhasta man siya kapapatagalin man. So sawar waktu na 20 na 60 na mapurupun soda. Pulo kahasta suat no nakir. Wala katataman na mamboy na bulbulina papasok panungkar na gitan lukman sa 70 hasta. Tama jadi mau masuk sa waktu. Natigain rin ito di dumbagit na niya. Katawan yan, awang kita dunia napakadakan sa siksa Allah. Nah, madidip managibu ang bakaw na di sa ba, perito ko naraka, pakainomon, pakakan na. Lagi ko naman kami ang mga naraka, nalalang nila ng langit. Ang daw sila ko na, kad na namin at tanto kami din na pagkaor. Namamangin sila ko Allah, na santi buwagul. Na gumiyo masusumbod ko Panginoon. Na may kami masusumbod ko sa giburador. Nang buhibol ingkiran. Adiyan mo ka pananakan. Adiyan mo ka pananakan na ungaw sa jarat zakum. Aso sa jarat zakum, kayo zakum na si mautukulong noon naraka. Na miya mabulibol ingkiran ako. Na sawasan mo takap ke uri na tanto. Na dilang dispaan na pelamat nila. Nama kau masalah terkiran nafsering kram kata gini bagus asli sesulgin na mga putaw na walang mga tenak ay mga naki kukuanan at na mga sukot yan na lumalang gopon na sering karang natin na biyak ka na ko na gumulog sila para mamangin silang sa'yo. Karena kami pakai rumah kami ka nasang dibulabon na gumakaw masuk ikaw pag inumiran. Nakalagawin na ng langit. Kawan na kailangan na makalimutan. Bigyan mo tayo sa una. Pero adik na hindi makapagubog. Kapag hindi mo na sana ipakapamangin. Diba? Binibigan tayo sa usip-usip. Bigyan mo pa sa mga kailangan. Nayaman na kayo na makalimutan ng langit. Tiyonan na. Nilay niyo. Dari Allah sopan. Nah, dia pun nak yang mama. Toro kamu tadi untuk langit namanya makalanda orang. Nanti dekat ada banyak orang. Naudzubillah. Bagi namun kaiwan dari beli mangkuk. Nama kaisa mangkuk na patapulapun akadugan dia sakit yang kolosal. 40 years. Allah
Allahu Akbar. Nasi saja ko masa nama to yan dimbogin tan nila para ibuhat bakbakaw. Yudin matiro ya Rabbi la taqilis Penang ko ding kadulambon kita dunia. Dia mana mata yang telu? Sunduk yang penuh ubahnya. Niya pagare na mata niya. Kaki awiyagan. Dia mata kau ya bigin na yang na hayatul barzakhiyah. Hayatul barzakhiyah. Nasa kaya yang gilon. Nama ilay niya na dudala ano sakti mana mididari. Dia waktu bersaka ay sumido dari nak tahu. Ay saka tahu. Gitu na mididari itu. Odi sakti mana isa mididari. Dedama ano isa mididari. Lagi mata isa mididari na ay ngarannya na aina. Aina. Sama ngaran kan sa aina. Nak aina. Ka alif Abu Hamzah. Aina. Itu sa Arab. Anak matang, kakak ngaya menguturan na sinang itunduk dengan Muhammad Nur. Yang arahnya nasi Nur Aina, iman tu alimah. Nah yang mana yang na ayat pure spirit untuk na Aina, udah dibunuh lagi di surat Aina. Yang untuk ambil dari Aina. Nah ayat kata ini lebih tolak ta'ala dunia umakarwan sang ke dunia sama Islam mamang kaga nasindaw na katim na nakawat supin kata na kita usulupa sumalam suwalo ka na usulan ukaruda ini ang dunia nausi niya tulsi kuragat ng buloy ayam pananian na usi niya tulsi yan si kuragat ng buloy agudat na nausi niya tulsi ano pa ng buloy akasturi mamot ka di sukasturi ikaw kamutan na mabunggol sa ganyan sesalay sa siyaw pula ang siyawrang kaya sa lebluan umanis sarang kayo na suwat ko niyan na igagawin mo ng rangka o pamakastaan kami yan tayo. Kukumpung sa pangungatan tua berharga. Saya kalaya niarga na besar suruhnya rasul dalamnya. Peduli marawi. Na dimilurkan sa kota sa timana kumpungnya. Wala nasibu wa ala rasiha la khairun minad dunya wa ma fiha. Ayo na may kau na dito na ako to sarangkay ng mga tamarong saya. Na marbut na ada na kana. Pero niya na sinaka masanda. Ugup ka mamurot sa ibig kayo. Pero di ka pagkalap ka. Kamamagay na kau nan ka. Kakong ka sa din sa isuko ka rin yung gula na. Ngon nito. Pamurot na yung tabi arbut. Bumakada ko na dataropas niya. Na may katumukuda po niyan, bato niyan na biyan kita niya. Ay ka dito, na isa hadis. So miyan tayo mala, ikasurga na malatangkar, na datar may sublen sa luhur. Akay magmusok ko ba niyan, na mihintap siya sa takbiratul ihram, na kay kupsulan na biyan kita niya. Kaya man niyan na, langon malong na bulga mo ito yung siya isuli na luhur, wala di mga minutos. Kaya nakabalitin na, terwakil itu sebenarnya masalah. Nah, bahwa ada ini juga. Udah ya? Subhanallah. Ibu tadi benda 500. Miata iso miata yang 500 bigi dan dunia. Upama malik berarti ya. Lala ngaji itu nak ini nasa timana bidil ayo wala dunia. Tidak ada dari suami dia dari. Nya pikirin siya ubah. Nya guru ya Rabbi aqimis sa'a karena ko bangkitang kaduna dunia. Artinya kita kayak nota kakilin yang samtanya kadak dalam hidup dari. Ini yang kita kayak nota kakilin yang kuas surganya. Mana kali matiru, ada Quran musibah matiru.
Sabatian yang sokul wallahu ahad aras atau kerupian sama asapuluh atundu-tundu na boleh wallah sawalnya ke surga magatus kandana kul wallahu ahad adu benda saya tahu na itu nama terus nama tu atau minikeras sama noto alim elos sama noto alim na mana betul ngabarnya ada koi walai di tengah orang ni para nabi pian apa korelian dengan berdakwah kata mina kau ke korupa wahai aku di ke korupi kulu di korona kotorna di dalam arti dia nak orang betul nama kayak kau kasih pergi bagi kita orang mereka buat itu ni berang nuksuda siapa tiada nak terung nuksuda tiada mata sudah nak kalah ayat kala na basta putay ka na mapalat kaka. Tingnan meron ko kala. Ginagoto ko. Sanya batian yang sukul wallahu ahad yang palat kaka na mabas. Berat ang ginawa, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dengar ini kena buat ada. Lam yalid wa lam yulad. Nah, dia tu kepada. Kata Quran nak perhatikan. Qul huwallahu ahad. Ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Apa sedang matina? Kepada dia pun nanti ada lima bukan kasih manusia. Tidak ada terus. Namun dia orang yang berbeda berhiasa orang. Yang ada di 40 orang nak berhias masuk bulu dari 2 tahun bukan tak sudah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Perhatikan kamu nasabat. Sutingnya ini bisa slide. Qul huwallahu ahad. Ubah kau dekat tanah di kami atas ni. Barang nama qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ida buat dia. Tahu nak mahu kita tahu. Nah, magatus keandana. Mata magatus masa perlu magatus ikhlas. Nah, magatus keandana oleh. Pamaganta engkau selangau pasai sakai pamaganta. Nama pembeli suara engkau magatus keandana. Yang maganda ang nariyangnya, hindi ko ito kalayangan ng mga kailangan na design. Ayaw mo na yan, nasa lang ako mo na inipunda mga ito. Ayaw mo na yan na kuwang gamit, kilos gamit. Ayaw mo naman ito. Yang maganda ang design sa isa. Na magatos ka ang bilang walay-walay niya. Isura mo na mga maganda na isang na natutulan. Niya magatos mga kandil na walay niya. Niya rin na walay. Yang maganda ang manguisa. Niya talo. Nasang na rin maganda. Ang nagdiswa. Kung isa ay pamamaganta na kakalog sulat dengan kunaraka. Na ayah kadal niyan na ulugong sumala na kamang kutubo niyan. Na makamagantos radul na gumumangatan na kumidan niya. Ya ito na kami gisain. Giyarihan niya. Yang dia mengarila sebab satu tabu boleh sa para mga surga ako man di ba kaalangan ng agtuwa surga ako di na mga higuwa ni lamos ka gina ko na mapia ka man na details magtero ko dito yang maganda ka itero na mata na ko gini mangyari ira pila kawai ro pangyaran ni sa bahay man dinadato sa lepo na apakasi simbonian ay wala to ko Udina matana na apo ko ikatulo mutud na ba ibu matao daga ro ko na aterangan na sarila na miada solan dengan konaraka na mita taros soalnya gusto
Ida bagus. Sama itu Nabi Terui Hasan al-Basri. Si Hasan al-Basri na taus kanian sabasara nasi sa Syria. Dia Syria na pagkupisirsian Allah Ta'ala amang ay madamakalibut sa Masjid Aqsa. Bisirsian Allah sa Quran asuin madamakalibut sa Masjid Aqsa na barakna hawla. Dia Masjid Aqsa. Nah, gimana Masjid Aqsa? Nah, gimana makalibut na mga ingod? Na barakna hawla. Yang berakatami anggaran mga ingod na makalibut. Nah, gimana makalibut? Nah, gina ni dual al-Arabiyya al-Syamiyah. Syam. Gina ni ingod na Syam. Nah, gina ni Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aso, kamu baraka ako kawin video na si Masjid Aqsa. Nah, beberapa sokoyan video Syam, nah beberapa sokoyan video na mamata. Nah, di beberapa sokoyan video na mamata. Sama na yung mga mabibigyan sa siran, sa mabibigyan sa siran, kaya na mga Yahudi na maranas tatanong mo sa kay interior niya, ang mga matong kampan. Ya Rasulullah na sino masab turi, napturi din sa mga pagtaw. Tunay suwa namin, alaikum Syam. Wajib rekan masumukan sa Syam. Wajib rekan masumukan sa Syam. Okay. Ya Rasulullah samara masa. Nah, pitaroba adna grupo at-Ta'ifa Mansura. Ay mana Ta'ifa Mansura na grupo tatabangan Allah. Grupo tatabangan Allah. Ya Rasulullah na andana. Sigop kuri inasan sa kasasamuran basa para mga Yahudi. Naroon mga Muslim, naroon lagi di Ta'ifa Mansura. Imata, kalau semua orang berdoa, bangga. Sultan, dia Palestina. Dia Palestina, sih apa berdoa? Ini Sultan Musia Fairwoods. Kenapa pak? Ada apa? Subhanallah. Pagaran tak musuh oh, dia sokas na pula. Susah na itu. Nah, ini mana orang? Nah, yang mana nama tahu? Ada pagaran. Nah, ayam apa yang betul kira na ilang tahu. Ilang tahu. Melang. So, tahu kira. Yang mana nama tahu dia benar. Nah, dia budak kira semua suara. Riung panganiran, kapten mamiliran sa sabu-sabu pagi itu rakirano, sabu-sabu pagi itu goyang inawiran. Nah, bil mata tahu. Nah, yang ada yang mana yang miata inap, yang sudah biar pamang ini inap, bagi tangannya dunia. Kalau dia suatu yang sokat dunia. Nah, itu bila mata tahu. Bila mata tahu, ilang tahu. Udah betul? Bilang atau. Kata ni bilang, mini itong atau. So bilang atau, nagyanan so, ininggulan niyan so, kabubulan niya na tao. Ka ayat tao, na ayat pakasala-sala, kaya na ako tao na tumumpya. Yuti pakasala-sala yan. Tiga ngayon mo dokter wali. Dua minggu bulan guna tiap pagi di dunia yang hidup nama jin. Ayat itu betul yang Indonesia adat. Dua minggu bulan nanya di kecil jin. Menir sekiranya mampu napila. Ini gimana napila? Na lima puluh pembunuhan. Ira apa? Na pun despan na pun itu di kesemua mengetahui. Dua minggu bulan akhir orang sana di sekarang. Di manusia. Kisah orang kata surah An-Naml. Surah Apila. Nah, diingat mata orang itu na surah na berangkat. Surah An-Naml. Dapat. So mga jinsan ko to adung di bulagon na miya monusiran. Miya minasasiran. Miya nadaksairan sa rubu. Nah, miyamun inat nuwag labutan na sutaw. Katawa ni mana aku berarti sahabat surat Al-Baqarah.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wah, terus katakan ka mga malaikat, asahan na magod na ko kuyaw basa khalifah. Natangay na niya na khalifah. So amatan mo Adam. Inudoy pa na biturin na khalifah ay pagkaputusin si Gudit Maminasa. Inuto khalifa mbuluin na uluan. Inuto khalifa mbuluin na dato. Inuto khalifa mbuluin na tumanor. Inuto khalifa mbuluin na nakuda. Sa manarayari ko panoro na gitu ni hidani ko di para pedicur sa para sa leadership. Na gitu ni ko di mana. Mbuluin na dato. Inu dato. Isa udah madato na pugitu na kay madato na dato. Gadi bagitu kaya main napia sorkian namin saray na para mga hindi po kanya. O bona may dia kota ada madato na di bagitu na kay madato na mitu mimuli ang masjid na kenapa dato kaya ngaran na moto. Ikadua amanan yang nauluan. Tunauluan uta khalifah. Una mo to ulo, sige no ako ulo. Tabi niya ko kano mga ko ikan, pati ang kita tabi ang isa hindi ko layak na. So ang mana yan na manusia mama na ay isa mabulog niyan kung mga berutaw na sukataid. Na sukataid na yan pagigay mo na diyan ulo niya. Nabasi pagigay sukataid sa pamusuan. Nabasi pagigay sukataid sa palo. Gila parasnya na Ramadan. Ano ba tayo paras? Si ulo. Tunay ba? So uluan na ay punta lo paguduan na niya. YouTube. So uluan na ay punta lo paguduan na niya. Ira mo na pagawidan ba malumag ko. Bibita ka. O malupara pun pusa yan ka. Ubatan ko para pun nangabu. Pagi po itong ulo. Nawapay kayo tapeman ko saspe sa ini puli kami lagi chairman. Abe, di ba niya muli at chairman ay apa mga tuyo sa orosan. O mga anak gusto. Gaya mana niya nakarasagad na po pakita niya na o isa ka dua telo ka empat ka sakrat na niya ada ko tapat. Ikan betul aku dah Tuhan. Tapi ya kan kalau nak buat fakta sakrat apa ada problema. Amay ko na kata do ko apun tapi ka kata tek na so ina ba itu tu ngomong dia na yo asara ke makka sami betu giwan na para migi ko ya dari kutawan sa atlo yuti ulo na aya uluan na mabutus sama pun na odi ni ang uto sama pun tu ka ulo ni na uluan eko na kuda tunay na kuda sige ba kuda. Tunay mana to? Basta ang abolya khalifa na ayak kuda umadaglatao. Wad na pag-hospital na sutrakyan na ambulan sumadaglatao. Wad na yung buntel na sutrakyan na ayak kuda umadaglatao. O sumataw sa darapanan, isa ko damagwa suwar na lalayon sumataw sa darapanan. Na yung mga na yan na service sa mga mugay din sutrakyan. Na upuhujat taw sa trowali, hindi na jaw na intikali. Di bumati na service sa mga tablik sutrakyan. Na obsiminara tayo sa mga ulama na sumsilan sa piagat po na dagkuda din na service sa mga ulama sutrakyan. Ito'y na kuda o penanak kuda niya. Na amay kanilang muka kuda, nakaskan yang mulai kuda. Kenapa nak kuda? Ayat tama namin beturun na nak kuda at tara kuda. So, lama tahu kan setor na ayah kuda sekolah setor na bibir so laaunya na di pun ketutupan basta kuda na di ketutupan na aku mau lihat tara kuda tu mau bakal mengharap pasal di sekolah kuda. Ika pun mana khalifah na tomanor antulay tomanor basta boleh ka khalifah na sekay pamamasan sarili. Salday sa ginukak na surod sa pentenor. Kenapa surod sa diketanor? Di pentenor kami diketanor. Surod sa pentenor.
Dapat ya? Anak itu ada kita mama masa cari itu ada. Di rumah buku itu anak bapak masa kayak pergi masa dah. Mana masuk soal problem manusia? Mana problem anda yang nasi kawan? Mana tadi bagi masa ini sekalian di pama masa dah ya punya mana absurd. Berada tu pama. Sama dengan ada tomano. Kayak orang yang nabu mokata. Gumokata. Udah kena? Betul nak orang ramai. Apa saja? Khalifah. Antara tu khalifah. Na ayah khalifah na su Adam. So kaya na ku Adam na matain su Adam adi su Hawa. Bila ako na yung mga ayah pikiran na matain. Pero wala di suwa niya mga gawin na perut semua mamatay di sekolah. Ngayon, meron ini subhanallah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sabda rinat kami semua manusia nasi kulit darah pengen sama pihak ampun taala. Tahu manusia? Suara. Itu kalau mana nasi libat salah manusia. Lagi jika paham persama mai bodi pagi tahu dak ku baik naidat nan sakarma. Nanda pulang takarma sisa lawasya. Nah yang atur orang mga kadalagan na dan batas sa pangusuan ka bumabuli sa sang kuda wa masuk karma ni na buhay. Damambul batas sa laga saudo ko bul na pakit tengah di sukarma ni na buhay. Bu punggulan na sa kabayakya. Kalau namanya subata kata si karomanya takut sa asawa. Bukan namanya Yisma. Atau lima pihak. Kenapa situ pun kamar? Ada namanya Aisyah di Rupanang ini pun dibatalkan nabu desi. Nana mitir nama tanah. Sana dia tidak ingin sabab kuda. Temunak nada problema. Nasusu kayak nasihat bagi tetangga sa karomah bayar. Sadikut nakatawa pero kusul sa totoo ito niya. Ay tema mo para pinit na kabula. Gira mo kayo mga kasalnya niya, so ay gira na pagluto ka. Kaya na kung sa ginawa ay pagluto mo. Kaya na, tira ka. Inwari sumama ay na mga sumama kamama sa mga ilay na inubay, sulubay, kabay sa mutulay. Anda ingat musuh, ada ginawa su Hawa. Sapunos enam saya adusok. Dan saya dibuat sa tampar saya abot ubay niya. Libat sa tampar sa diwol kapuso. Ubay niya. Kaan mabuloy so karma. Si makara ni kopuso. Napagkasawaran sa minura kubo niya. Itu isagot. Asal na pangaway ako mamanuro. Lisensiado ako sa PSA. Pangaway. Nayamanan yan na, kenapa ako ito titraining ini bera ako ito PSA ako. Uno, na saan na di makapliksure ko mga pangaway mga akin. Na isat na rekomendasyon na naisip, basta aktuda-tuda sa mga tao, arak sukewin, sa inyo pa ako kung tuda sulubay sa diwan, tampar sa diwan. Kalikir ka Islam. Tatampar sa diwan, ino to, ang marami ko puso. Tatampar sa diwan, ino to, kaya aroman si libat sa busok sa tampar saya. Tatampar sa diwan, ino to, kaya ang minalak pubuto so kawanan sa tipmaran tabat niyan, no, na magagurong, na minalak pubuto kawanan niyan, saya makna niyan na tipmaran tabat niyan ko parawahan. Tama kasi ko tarik tiba-tiba, ibarat ko pa nasisig, nas kami ito, mga titapi, na untuk kami ang dataray. Na umakaw masip, tabi ako, makaw masip panura, gumirawa, alam, mapipigin naman yung patay, dali, warisan kayo ni, nakasala. Na ino niyan, ito, indudulong yan, kaya pa kauntog ko siya, ino siya, makauntog kami titapi. Amay na kaya pa kauntog mo na buboyak, di na inaakan, di na piyas, kanaba ko karama. Namanya kau masih panur, namanya alim. Tapi dia ini orang yang mesti karma. Nah di mamu kesalahan.
Kakaji inuak moto pakau untuk dah kota bukai kudar pak harma. Ugay na pa mga siya kung pangarap na sa kawana. Nawad na dumumon, na di ko maratakan. Kakaji sukumakan sa kawanan na kanaba harma. Kaya naraka Christian right na sa kawanan, naraka Islam right na sa diwon sa karma. Diwon. Saan na kita nagdadarpang ng sigda? Ada yang tulad-tulad na. Yang naumay. Ngayon pa ako na tingnan pero tulad ako na sa tingnan na punin ko. Apes di po ang kasarap to na no. Ano mo ne? Sing ata para sa diwo nga karumangan no. Kaya may tulad-tulad ka ng malata para sa kawanan. Tidak lain na ako. Dito baka lutang siya rin na din na bisa. Pagang kan subutul. Niya ada su ada manusia kawa. So kaya nakiran na yamak na niyan na niya ka supak siran sa baral. Tiga turun ka baral. 50 gibuan pada pendak na hurumi na ke puluh red motor. Kalau tu masuk pak hawa busu Adam na di sini produk sa dunia na di sini mga pagkibitaw siya. Karena siya maratang sa surga. Niya akan sedang ko kayo huldi. So kaya pa kanila na ini bugay kiran punishment na inudok sila sa dunia. Katawan niyo, siya ini Adam nasib. Ay kagali na tudul nasib niya udok sa India. So Hawa nasib niya udok sa Palestine. Yun din niya suwaya. Na inumin mo niya ay pinay ka naman lang na diya hikis. Karoon siya naman niya katuna. Lumaya na kong sumanisa, na kayo sila pita. Giro pa maso ada mga karama kulaya Hawa, anda ka matatago. Di mabubuhay na odam, anda ka niya matatago. Nakadiya ko mati ang dilawaran na niya kapagudal na siya. Siya buto niya luisa sa ulaga luisa. Niya dalag iso kaya so tao ko kaya karangan. Kaya makatun na sila, niya kilala sila. Kaya pa kilala sila, na niya hanggang sa sila na suyulu sila. Na ayat dia kasusulian na may mga ito sila doon at nunguro kaya ng bota. Yang beberapa ayat pagkatunayan na gawin iya katilalain. Sular pa kaya tunayan na pala kaya tilalain. Na ayat araw ito sa harap na Yawm Arafah si sa Jabal Arafah. Yawm Arafah gawin iya kaya tilalain. Ikasyaw ko bilhijjah. Ikasyaw. Jabal Arafah, palau akhir tidak lagi sa Jabal Arafah. Na pwede pati ng mana may mga tusarap na sumusunod sila na pagmamang sila dahil lang Allah. Na mga tusarap na sila buhay ay Allah. May mga kaumat Muhammad na sasalaman na iisugod ka ro. Sasalaman na anak pagmamang susunod ka, tumitin ito, muntuk ko, umiiga ka, nasarap ko mga nila. Samantang ukop sa Arafah, nasasalaman na rin nila ang kasagataro kaya rin ko, ada matusukawa ko may mga tusarap. Ya, problema apa namanya kok pernah basiran misilpi. Malah pernah mereka tutup na danuski. Anda apa kayak kita misil. Anda meriru. Anda itu na oras nuto. Amnya kau maka kopi terang lagi ya al-hajj Arafah. Al-hajj Arafah. Ayat na haji na kau kop sa Arafah. Kau kop sa Arafah. Ino ko. Nah, maka ukop ka sa Arafah na mga tarimaan Allah na makawakan na datarawayakan kinimbuatan ng nakalin na lang doon siya na Allah Ta'ala. Ida ba? Yutu'y Adam Abu Hawa. Ibu buat sirana sepetan. Sebetulnya sampai historia ako kaya. Niya din tahu sa niya na mga iblis, mga jin. Niya minasasiran. Niya din suwala sa tao. Ini koreksyon kira. Sama to na iya pa asal tahu nama pia. Basta tahu nama pia. Na upo mabuli at tahu nama pia. Na may adin na kay tuman pa. Na ilang tahu. May ilang tahu. Amay nga sasabutan naman sumapya narurumpahan ka. Amay nga sasabutan naman sa'yo mana niyan na marata na di ka budinggil bukan. Bilang nga tahu. Bilang nga tahu. Amay kasungkat na kapipiyaso, ini suku na ini sabar, so ini suku na ini gulala ka, na so ini sabar na isapar ka, na bilang ataw.
bilang atau na bahasa Arabia na muhsin. Muhsin. Allah. Yang betul yang na muhsin bilang atau na kepala yang turun na alim mata ko betarian. Na game koto ilang atau na jahil Buddha dia ngelang soal yang mikir. Yang koto bilang mata tahu na mota jahil diimbu Buddha katawan yang kena nisapa artinya diimbu Buddha. Datar yang apa mana dia kana mga tahu di ko katawan dirang pakau kita adalin ika penggil bukan buka isu paran sumapya at penggil bukan sapu nampu sabu boy iran sabu matuan sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak problema. Siapa tahu? Sama itu namanya dari soal saya buat dia. Anda tak memang tidak tahu. Ya Rabbi aqimis sa'a kanang ko tatin dengan kadena subangkit. Nama tetan wala taro to nama mati di subangkit na o ya gintan uang nama pipi di nama tanah masih tanah yang tatako o masih sipti tanah. Katawan tanah na ditanong ke persabta bangkit. Na pakilitan ng apong gubo wala sa dunia. Sulit ko niya malong makakuha. Kaya betul Nabi na. Kaya tiada manggulula. Tiada dulu. Saat sa midway khan. Sanda midway khan warat saya ko na niya na mga sabar natin po niya syahid. Sallallahu alaihi wasallam. Gira mo na ni Rabbul. Yeah. Nah, sama na ina ni mau kurokan. Ina ni mambu kita. Nah, ina ni mambu kita. Nah, sita na ubida makaw. Tuloy mga ito sa isa ni makaw. Usari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Pagbubuhat niyo surga para ida surga. Na surga para surga. Surga na surga punya. Dia awon tu dan namanya bugia ya kaya sisir ya bugia ya. Di paro paminta on dakapan dari Allah surga. Dataya asum suportasi ko dataya pangalipot na full support. Wah, na sama yang mampu dari sini ke pintu sini dan siapa yang masa dapat pak di bawah panah kita menemukan namanya dari suci nak goma. Wah, nah yang mana ni lagi yang untuk dalam yang lagi sah. Nah jangan nak pilih ni orang puru kata masa yang ada yang nak lendu. Jangan yang puru kata masa nah yang ada yang nak pupun. Nah yang isian nak wait. Nah, ayat pun nak kasurga na suku-suku punya. Dia mengirup kasurga dunia na suku-suku punya. Nah, itu pun lupa na tamang ko kapitol lapis kuhanin. Itu punya. Surga tu? Yes. Ada yang tidak berus, sudah nak bata-bata. Pemaksukan sama lagi. Ada yang tidak berus, kira pun nak yang gaya pemaksukan kepada yang gaya madaya. Aku yang gaya mana yang na Tinin video dia yang sisa yang kaya meriat kami bang. Aku yang kaya tinin video dia yang asap pulang bugia kan ada gitu. Ayah gitu masuk kau. Nabak nak betul. Apa yang semua dia karena paling itu kotor. Abang dia wah siapa tu persakar sadar kasar nekak. Imam buaya kada salim. Isa kita persari dari kulit kalau rumah. Lagi itu nasa terima surga yang putih pun nasa tahu. Tiga kali namanya itu surga. Nah suaranya kalau orang yang dari hidung ini dunia asal di hidung ini kooperatif Allah. Nah dua kasurga nomor kasurga nomor terus ke apaan pikiran yang mana? Kehadiran kita taruh surga di kerana dunia. Kau boleh dengan kerumah pagi dia. Nah kehadiran kita taruh surga. Subhanallah. Itu yang berbuat di zaman Abu Bakar.
Amaka kisah sandang sinan. Aku sumang karwainan. Saya maknanya nama susunur sinan dan mau berpikir namanya. Muttaqina alal ara'ik itu. La ilaha illallah. Anda mana mengatakan? Uiddat lil muttaqin. Ia adalah mata pintu kawasan sokongan rekan Allah. Biserban tua, biserban Allah, mari sokongan dulu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mengatakan ada sedang diingat terus dalam Allah. Sarra ko kadar budikiran, wad dharra busi ko kadar demikiran. Sokongan bukan kasa ini dimulai kalau pamannya kasa para dimulai sama masjid minggai nya kalau mas bisa dimulai sama masjid ati siu boleh usai dah sumulin nam siapa itu berat lagi sama masa anda ketujuh dia nampak buku mulaman ada gestuan sadaran Allah taala yunfiquna fis sarra'i wad dharra teman-teman dulu والكاظمين الغيظ وبرد giliran sumangau kegiran kata Nabi Muhammad pindah surah langit surah langit nasagar nyadar dalam pertama langit ugi nasar minungin namanya nah dia gaya untuk tunggur-gur keluar namun des namanya itu yang bijak dia, otak. Egan dulu bahasa otak narik. Emang ayah dia nak gay itu. Suara itu nak betul. Gitu. Wal kadhimin al-ghayr. Gubul magengeniran seotak. والعافين عن الناس gumama ala ima apa gumama manusia Allah kata orang yang nasib itu sadul bila lagi ini mudah-mudahan atau sisa kapusan surah Al-Baqarah Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu anna waghfir lana warhamna jangan nak keluar dulu nama apika minka rilaika minka kalimum kaminka nah sunnah ini dia di dua sunnah tadi nasi bunga sama tadi semua warhamhu waghfir lahu wa'fu anhu kalimu nakas kanian, rilain kas kanian, maafin kas kanian. Apa yang bilang orang rilain ka, maafin ka. Apa yang bilang orang? Nah yang bilang yang orang rilain ka, yang orang rilain ka. Nah ini rilain akan bukan betul dari sisi penulisan. Ini rilain akan bukan betul dari sisi Siapa itu? Nah yang tahu wa'fu anna udah maaf. Nah ini maaf apa? Nah ini urusan berapa kali bertanggung jawab. Kalau tak berapa kali bertanggung. Para dia tidak sesuatu orang. Gitu ya wal afina anin nas. Mengadai maaf ke manusia. So yang mana yang narata kita wayan nak nabiran tatakku. Tapi nasiran didik iris bil afu dia muta gufran nakarila ogit na milista dia muta afu nakarila adina lista dia kali pertama saya ini alin Bashir manala wabutan to yang nak gubernador ya dua kami sisa itu barang jadi nu kelipatan Peter ya suatu yang suruh tahu pengapian yang sokarangan na bila tahu na dua Sarang magaganya na kalipatan yan na dua ini namanya bilang di mga taon ko to aja.
Piye na pakalipatan nga sumininggi ka unaw ka. Irisangan. Tama na kalatanong ka naman ako mas mapulong mo pa. Ikadua na pakalipatikan ng yung kurkaw ka. Ang rata. Tama na kalatanong ka na ako mas siupan ka. Ini dalil yang berkata Allah. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Jangan pemelakuan berikan ini utama. Hukuman ini orang di pati ini kata berikan ini orang. Edna kau ini nak soal. Bakal pada juga ni. Bakal apa? Dia denda apa ground. Amang rata inoa gani otak. Gitu. Kaji itu orang yang bakal begitu Tuhan. Ada Allah. Kenapa kita bakal ini? Dinggas persalahan Allah dari lokal kuyu karena ini. Tuhan itu berikan semua mau terlihat. Maka maaf kepada manusia. Gitu. Pimpin Allah SWT. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nasu Allah naktubu ya anian sumama bidang atau. Ini memang tuh kita benar muslim. Wallahu yuhibbul muhsinin. So Allah naktubu ya aniyan summa bidamatau. Baru tak tahu ini naik di mana. Wanda tak pun persen. Nah, tapi kita ambil jalan tahu. Inde mangka soal lintas. Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Terus na Muslim na ililintar mga Muslim ang hindi ang dia borokannya. Itu berarti. Bagaimana dia siap bisa bicara orang? Selalu bicara orang lain. Nama dia kalau lagi hadisnya. Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ayah Muslim na ililintar mga Muslim ang hindi ang dia borokannya. Ililintar mga Muslim sa patuloy na isugal ka, iti mo ano ito. Ito ba ito? O ba nga di ililintar mga Muslim ang hindi yan? Kaya di matiro na berunggol po ang matawakap ke maratabatin mga Muslim. O ba nga di ililintar mga Muslim sa ulo kaya? Kaya di matiro na berunggol po ang matawakap ke para mga Muslim. Na ay betul na alul fitnah. Ayat pamilya fitnah. Nah, biteru Rasulullah al-la'natu na'imah. Soya mo ayat na murha na tuturun. Kung pagletan ng langit at usulupa. Nasan sa pukaw yan na bimurhan Allah. Sadin sa pukaw yan so fitnah. At tuturun kung pagletan ng langit at usulupa na bimurhan Allah. Habis itu. Ito ba? Sama na yan, nagkabagay na pamikiran niya. Siguro 24 hours na ito, every year bato natutulong ka, ka, suti ka, limpiwan. Mga liyo, naanil kami yung sarang. Kampida na tao, o kapalida na tao. Kampida na tao, sa kabuling kaapida na tao, sa kabuling kaayla na tao. Uli na, bili na tao. Idaro Rasulullah, idaro hasibu Umar bin Khattab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Paman itu maniuk na ginonya udah kan kay Tuhan. Paman itu maniuk na susah na. Personal lang na yan. Nasa ko itu mau sa ilog na yan. Pangingkapul Allah dia pun maglatugnan. Na iya parati ako na para naman ang kuasa at magtatagod na. Ino ako manda paki Suhaib
Kapkel ka ubod nga parantay. Asa usa to ni Zainab kepuran so kaya kana uway. Dapat. So mga friends sa Facebook, na way maganda apa ang site na may site na pinagtulong pulutin ko ano kung lalanda. Yung ko sa katao mama, amihan tayo suwasunyan, na sige nililibog umakbaraw mga Muslim. Hindi ko sinintiryo mga Muslim. Siniyang pun inirumbon kung mga ulama may matay. May trending, may watutul. Tayo lahat na naman. Ay, pernah tayo laso. Na siniyang pun inirumbon sa mga iman. Kaya lang kita sokali. Kaya ba sumunyo? Sa dia na kagasumunyo na matang na koroma na timutimukan pa. May ganyan pa na siya kung pakatan na sa udah mata ni nanti dulu pati tidak. Ini tipu-tipu siapa yang aku masukkan ya. Mau berbalaknya nak ini sunya tidak. Terukan apa ini apa? Pasal kenapa terukan apa? Ini terus soalnya. Pasal tidak kalau ni apa sah? Gini mah. Nanti ni dah menarik kali. Siapa menjadi suatu ko lebog ang mga Muslim na siya ang panginilang ko mga ulama haaman natin ang ramanan. Itirulang natin masuk ang karnan dito ang naukuna ko matelis ka nawit tugawan natin kasi ang palang mga Muslim na siya ang pagpapaguloy ng mga ulama niya kawapan tayo na kabuti na yang tiro karena may gamanat. Hindi niya gamanat aso. Tiro karena natin. Hindi tiro karena pagkain na maka. Kaysa ko amanat yan. Nakito ko adus ko amanat yan. Hindi na tuloy ka rin. Natin kami kung akong parang nakisungang ko kami. Nasukli ka sa magalo sa dina. Nabuliantasan ka ko nasigaw yung mo kami. Nakatigatingin susukli ko. Amanat Rasul itu apa? Itu Rasul. Allahumma arham qalbahu. Ya Allah namanya Rasul ya kaya. Waqillahu kurilaina. Wa'fu kumafika. Wajal qabrahu Allah. Qul ya nasruhu wa wasfu ya kini yasrum bil surga. Itu apa? Ayah ko ake alain optimigil na kayo mga sa sulit. Ay da sulit na, nasugay pa rin na sulit na Allahumma. Ini ang lahat so kapag ito na ito. Boleh? Ini naman mga tutup na tanong sa Allah. May gayet so, mawala na kung sadari. Why? Amai kaya parti na kata-kata manakat na benar sotin di opor ka na ebo di ngoba keri ini na kelep kasih mano. Apa sama tu? Uli na kata-kata manakat na ribat na pagayunan ka dia yang keri ini ngom na kelep kasih mano. Kamu bakal merah pas. Ini betul saya nggak tahu. Tidak betul. Nah, terus kemenangan saat kena kampung kita sebenarnya. Mereka mengamalkan bagi dunia. Nah, perkara latan tu fitnah. Perkara latan tu fitnah. Nah, pinang mana fitnah. Nah, bobai bergerak. Bobai aku bergerak. Ini pinang mana fitnah. Wah, nah ini masalah sekalian. Sekalian saya masalah. Allah, inuskan masalah yang ada di sekarang insyaAllah. Kadiran ini panggilan suatu Allah. Mungkin ada lagi, waktu ada kalau mga bumaya magalan to ng sangay man. Dagel buhay na di pag-usasul. At ang nga panggilan to. Sige mo ako tunong. Adang tunong. Eman na mo magalan ada kasunod tunong.
Kapag asasir, sa ino ako asasir. Asasir na ay ang aran mo, apo-apo ang mga saitan. So asasir. Igura ng asasir. Yan. Kira-kira na ito. Iyo. Matawag na pangabuan tulad ng sili na tamaya. Na kaya pangasakil ang takpang sa harap. Nadiisip ang isang tao. Matawag na yan. Nadamiatan ng mga perdan. May akal sila ng fitna. May fitna sila ng rete. Allah, sakali-sakali na manulungan kami kaya sigari. Mga tangasang na, si Matias sigari na yara-yara, iya manulungan na, si bonot sa mga kanya, kukurangan mo yung tila sa sistema na sifat. Di pa kanon mo, na maulit na kusuka, hindi rin mag-istorya na tuhan ligtas ang mga ano niya. Yung dari yung hindi ka tewa, buod na ungaan mo kaya parang bumuota ka sa akin. Yung mga tawa, ano tuwa ko ano so sekarang yang ada trake waterlo pat atrake. Soalnya nadir na trake, nadir mau gue dapat dikau. Ugin ngomong gue na trake ni pura itu ngambil di bijar. Oman bitar na selama pura itu na trake. Nya pagda kung barang-barang pagda. So minina ko di kasar na kaya aro na nakakro. So karosa, kadali so karosa. Suatu-suatu to yung mga karabawa na abonian Thailand. Kabut na duwara tuntong. Kadi ano ba? Lesu juga na Thailand. Kadi na din na ano karosa. Kakakaros niya kung nakalasan. Na mga niya na pagdakan ng di alimtaha. Landok. Isa ko todo kami kung kulang. Sa daw siya kaibigan. Absugan sa tongkol. Kahit daw magkakabangir niya kung panagdoran. Ngayon kita pihak mayaman yang nama Rusia Iran iman. Nah saudara suatu huni, nah beliau lagi jabayawan, nah kamu tak tahu. Wah, nah beliau itu ada di apa kita salah rusak. Dia itu apa? Ada, sekali. Suatu suatu nah apa yang tunai buntalia. Na asara maapa sa mga pag-imam. Na api ayat na maap lilinya na subutan sa dunia. Na puratian niya Dr. Umata'a ay imam. Biro Allahu Akbar na niya nga ruko. Sami Allahu liman tayo pama na si Sudais ibarat imam sahab. Na ayat di ibnay hadid na presidente, minister, prime minister, sekretary lang, senator, na maruna sanda Peter o Sudais na Allahu Akbar niya Rasul. Sabi Allah niya abong sila. Pamamili ka rin inanti sa na attorney, inanti sa na doktor, kanilukot pa kayo mga nilukot pa kayo mga direktor ko yan bro. Na tiga inuat na attorney, ay may research na may muli alim. Di ba? Di ko nitiro na ko na matagay pa ang video mo research kaya pwede na lupa mo. Na may video din sa mga utama. Ini yang purus ya tadi, nama maestra. Itu mga tutulong. Pasal na kinasama mo to, yung nadatar ng mga pigirami na siyong jowa namin. Ini mga pituro ang nalapag na panagay ng pituro ko. Kaya pangaran na umang late ambassador of the former Keadordo. Mira dito sama na alim na. Sumiaso kami na attorney na sumiaso ayun nakapangagulawan na miya siguro na maliliter ng suwagal sa puso kami marilero na Philippine Constitution. Ada berapa? Asal sa atau mga pagkukulang na siya po ato mga malaikat na iranong kini kipo lang na niyakan sila na suwan. Kaswin niyo. Ini kasih. Yara batu lagi dia. Masuk dari surga. Ini ada apa itu sah? Dia memang tu nak perlu punya sederhana membuat mata yang Quran. Jadi patut ko Allah buat yang berbuat sederhana soal yang nak awat dan berbuat ke dunia. Dan ini berhubung nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ayo setelah mana ada keras kabel ko kaku ya kan. Ini kenapa yang pilih ko?
Kaya pinil bukan na dunia, akhirat na semua bukan dunia. So tiba apa salah siapa mau tablik. Tidak nak kira kita sama tahu hanya tidak mengikut kami nak guna mohon kami guna akhirat. Tu ni makai sepuluh. Tinggal teruan yang kira. Amin tu orang akhirat kali hidupnya seperti itu. Yang hari patahnya. Jadi mereka pun di dunia expert kalau boleh sekali. Dia pun di dunia expert kan. Nah, ini kan di materi akhirat lagi ya kan. Kapan? Itu boleh. Ada apa? Kalau mulai mana hadiran itu biasa manusia. Iya, mau terangkan untuk jalan dia. Hari yang nampak Aisyah. Nah, pada yang biasa, lama yang mana Aisyah dalam tiga hari satu. Itu patut jadi dan biasa mengasihkan. Itu tadi di rumahnya. Alhamdulillah. Kakaknya ada sobat yang masuk mengidupkan mungkin nak keluar dan semua. Iku mata. Jadi sama dengan bunga hotel mereka kan taman mantu, namanya busuk kota. Oke, ni bunga ada taman ubah, namanya ubah. Di bawah. Di bawah apa antum? Andai mawatan aku di mana? Nah, ayam mawatan suku dan kan ayam marah di suku. Boleh kan? Yes. Dua dia dari dulu terulayan bis ada di Philippines nasihat dari pasal orang usia waktu itu dah namanya Omar. Imato terulayan bis sama yang 50 pula, 53 panggilannya. Nah, kalau 53, nah para pemimpin Allah saya punya ide Nabi. Nah, sesuatu kan di mana aku usia dia orang. Namanya 63. Nah, itu apa goodbye Sarah. Ambil bahar. Goodbye ambil bahar. Oh, kan. Padi bitar namanya perlu oleh Allah. Sebab saya ini nanti kaki kita bulan tanah. Sama boleh kita wanita fitnah mengenainya. Fitnah. Nabi bantu mengenai soal Palestina. Jangan bawain. Nah, dia mengenai soal Palestina. Terus semuanya sangat dalam begitu sebenarnya. Dia pikir Allah Al-Quran. Nah, patah puluh lagu nak bawa masiran, nak ada masiran pamilya malu. Nah, patah puluh lagu nak betul tak masiran dunia, betul tak. Punya betul tak. Ayam mana nak berada siran, berada nak bawa masiran siapa mana apa dia kami inisiatif. Dari tanah siapa tarik mana tidak macam semua siram magaisa. Tamu namanya kasus siram sama Madinah. Kaya pada pilihan nama apa boleh siram sama Madinah. Nah, dia tak tahu mencari makhiran. So kaya pa mau era berdua masa na miya kamu so kapag independence bigyan sila sa independence sa Britain Great Britain na sila nga independence sa kanan-kanatan pikiran lupa na Palestine ayat kaya pa independence na dua 1947 ulit na 1948 since 1948 or 47 na sumala ulama Iran, ulama Yahudi na ay anto kaya na walo siran ragun sanggay kaya dito Iran kaya para si Bayran na punas siran Allah. Si Mabu Siyasin ama poro o mga mujahidin sa oras sotuwa di Iran ini sarteran sa koto ayam ananyan na darpa Iran sa Tel Aviv na kaya ko putay na Peter yan 1947 to 1988 na ayanin babala iyo ng mga Palestinian ang mga awaraw ugaid na dabayang kito na yung tuloy-tuloy ng bala. Ato, ay dikit mutul sa intifada. Wala din na niya parang mga na 1980 naman po 2017 2027 sangat 2027 nandiga parang na pagatuakan ng mga Palestinian ang mga awaraw na mga bubugrupan kami ang preparado sila din pagatuakan. Ay matulang niya kaya tayo masuk na siya. Kaya tayo mo. Ida ba? Sama nito na ayaan to ko ng ito at malaaw lang ang Mayahudi. Na ayaan to walang pulang nila na 2022.
sa Memphis, Aragon. Sa mga mahato. Ayato ko na yan ang tamalaula mo mga Muslim na 2027. Sama na yan, paglitan na nga 22 o 27 na nga masusuot mo. Andi ko lang ito. Napakauma, suwaya pa na yan na dato at tubang iranasi pagkakong sa Constantiniya. Na andi mo na tama Constantiniya. Sige ang Turkey, Luis tayo Erdogan. Mata, Luis kami naman napitero lagi. Andi nga pa mga kata dito. Apakapun sa Turkiya, Constantiniya, na madako ka dito na bago masu Imam Mahdi al-Muntadar. Madako si Imam Mahdi al-Muntadar na melita di dunia, na kesuisu waraka. Enggak dunia, kesuisu waraka. Emang yang dah matusu mga gedung. Mada ke magulagong ko mga lupa. Kesuai dia kata mau tangkap ko ilaw na meron kan dunia. Sabi dia ginoma. Diba? Apa yang digala kuya merong sa Pilipina, andi di kapal bisita ng kami sa unen. Sa dilupo pa ma. Na miyagong pa ng tal seputian kami andi daw ay ako dito bibi. Pangagarin ako niya. Kapangagani gitu. Nah. Ayat aku binasak mano bara dunia ko tayo Imam Mahdi. Nagkakaw masih hiddegal. Sa ko tawo siya nagkakaw masih hiddegal. Sampai mani mata. Susah sabar nanti nasihat ibu kita. Susah sabar nanti mabubuka kayak kawanan lagi mata di bagian lainnya. Gitu. Bila yang mana mata lain ay itu dunia. Tuna sa tawas na sanda bugo ay tatapki. Na kinamin namin na basira mo makapag na uso masigit na kaya. Apa yang anda bugo sa niya? Kung mga sumama sa padiyon na yan mo ida alin na dibubulog sa tali. Ino to? Tugri. Uway sana suwi na naman. Uwa suwi na naman. Naman. Tinulupa-lupa na kayo na ino ke mabasa na may alawan na turun. May puban-puban na nagawin. Na marapat puluran na palilin kuat sa mga tao na ayaw ko rin duman na patpat. Pagaliron na Masjid Haram, ikadua na Masjid Nabawi, ikadua na Masjid Aqsa, ikapat na Masjid Tur, dito sa Masjid Musa, sisa yang pangalian na Tursinin, sisa Nisir, ay mato na Biyugo ko na Israel. Mana na kong niya, wala na kong pangitan na Nabi Nisir. Mapasalo to, na sumbuyan siran sa sumbu. Anda siram sumbuyan sa Makkah? No. Anda si sa Manaratul Bayda. Anda Manaratul Bayda si sa Masjid Umawi sa Damaskus. Dia Damaskus, ada mana tahu? Syria. Dia Syria Anda? Syam. Sama dengan Syam. Kalau Peter enggak dia. Subhan Allah, ada lagi orang yang tahu. Yang itu kalau bersyukur. Isam yang Allah. Tanpa ada siapa imam tidak yang Allah. Jitu hina kamin umat Muhammad. Yang Allah saya pada umat Muhammad. Oh, ni imam nak boleh ayalas aprapi. Nada pa imam kami umat Muhammad. Ni boleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat yun. Mabasa dulu. Nah, yang mana yang nak dumingin tapi di bidang yang semua. Suntuk kayak dia orang masih hidup dan tak bertai. Sudah masih hidup dan bertai. Tadi dia yang mempunyai bertai yang semua bisa. Oke. Nah, sebab sehari ini susu tadi bertai bagi buat kayak dia kayak apa bertainya. Nah, mata tertipu yang bisa. Nah, dia tidak bisa. Tadi itu kita bertainya. Minta lah. O isa suaya pak nanian na. Adit sumur wallah mungkin si masih hidup. Kati. Orang mata ini marah diberi orang. Bukan yang bagaimana lagi yang menyimpan sa marata inawa dunia. Patut yang mana dibasinakan. Kamar rata inawa dunia. Yang mulai betul mengenai dari putusan akhirnya bendera Islam balik. So dia orang terang. Sampai kau orang di mana? Ini tadi pergi una sobarak masuk mata mga pariba. So mata mga pariba. So mata mga paributan. Jadi dari mana dia komplit na haram. Ini waktu awin na hari lakon khilaf. Adna kapit isa dari dia. Ano mo kapit ka?
Nah dia kaya haram na haram ada dua tikam. Esok problema baru. Tani kalau nasi Dios historia mo sa pendalamatan ng si Manolo. Dia kaya mana yang lem. Ikan mo kasi hindi manusia tu. Si sana kaya patin dia kaya mo. Siya ay kalau dia patin dia kaya usulnya. Si sana kaya mo na yan na berapa. Nah, panita ko lang palitan ng buloy bilang tao. Oh, palitan ng buloy bilang tao. Amin. Sita no mapad ko kemuliaan wallah, wallah sa surga iyan, subuh-subuh punian. Naman din supingkatan ulang lupa usui kapitulat isa langit. Subhanallah, amin. Nah, yang malaw, nagyan mo tuwa. Masuk ke surga, beliau pun semua masalah. Kung na kami sa surga, kami sa sarili kami. Iyon mampu, mana yan, ay hindi pa masasabi ko surga, nasunod niya kami. Di ko na mga tawa, di ko mo nagtataka, wow na niya. Kaya minisuli na surga na niya ma. Di ako nasira, kaya kung ako masira sa ito, surga na mo, kaya ito mga alim. Bigyan na tayo ng kapitaw. Ito ano siya mga kadiskan eh. Di ko mo mga mereka, di ka naman masahid, gaya na pag-istorya. So, balas, kaya mo nakasahid. Di ka naman masahid. Di ko naman mga alim, karena namin, yang alim kami mah, nanti wallah, nanti kita suami berbalik sama masjid, madrasah, memang madrasah kita ada sih yang mana tahu. Yang mana tuh? Nah ini kami mampu makan udah, kasih bilang. Jika memang apa ngadi udah waktu sama madrasah, nah suami mama yang mau sama madrasah, nah mau dia swasta finans kira, nah yang mau yang nama tahu, sekarang apa alim? Karena kalau ini juga mana kami, termata orang na keturunan tua tata orang sa baru orang. Di bawah, tapi orang na ketu, sana yang betul ada dulu tak mau. Miar itu dari dulu na, memang tak tak. Di rumah itu miar sebut, miar tetap nama tak usahawan pelasuan. Di luar situ. Nah dia dokter berbuka di belakang sekolah, di belakang. Kau semua dengan kami, kini kami dengan siapa? Masih beli kami pahala ke betul apa dalam meko istana ini sehingga betul apa istana? Kata saya yang ada orang yang dia kelebaran, nak kau nak kau saya rumah malu ketubungnya itu. Ibarat apa? Sama tu nak semua orang yang di rumah saya, area saya masuk di Noida. Sekarang orang mata kamu nah ya kira saya ini masuk kamu kayo. Nah disuruh tadi yang mau ada kamu kayak di rumah saya di bawah yang ini misalnya. Oleh itu, in other words, semua ulama yang ada tahu Al-Quran, ayat apa dalam yang BPN dan sisa dan usulannya. Opo manu dulu ini kiat-kiat. Nah opo batin dan ini apa pemainnya. Tamu-tamu ada yang di mati. Oleh itu, nah kisir kan betul. Ini tuh hati. Nah, yang masih baru, dia udah mengaduk sini. Nah, yang mau enak hati juga kayak pernah teman saya. Berlama nafas sulur, ada tak ya? Nabi dah mau kami kita salah. Nah, si mau ada tak ya? Bapak berlama nafas sulur. Ada mana tahu ada yang ini bagi turun napira. Oh, nama. Gitu. Sama tu nanti kalau surga semua Said, montor semua lem. Terus dia kata, pasukan musik seminggu boleh sama madrasah, mininan sama madrasah, orang yang ada di pasiran. Nah pasukan musik pun memang sama seminar, orang yang apa manduk pasiran, yang memang sama madrasah pasiran. Nah buku mengasul semua ordinary yang mana tahu, sama sumber dan surga, tahu sesuai. Pero yang mau kalau orang lain, nasi siapa? Kau untuk jualin. Nah bakal tidak tahu. Mabasan na terus malaikat. Alay, bagaimana ini? Nah usir ka, wah bagaimana? Amat malaikat ba? So tayo kalau na dia terus Allah Taala kita ni sa kawan. Yang tangkap kita soal masuk dalam sirsikan kau alim sahabat yang pak. Mati. Alay, bagaimana? Alay, bagaimana? Tuhan, ini pun saya tahu apa yang malam alasan ini pun saya tak boleh. Ayo, apa yang saya nak ini namanya?
Ana lagi dia terus mau tahu kita bisa tak pasal ni pun. Iman tu nak nyatakan pada perkara apa besok di mana lagi Oh, semua sudah. Sudah lama tak ustaz Asyurman. Kami cek lagi kalau jadi jawatan jangan lupa pergi Arif Zain angkat dia suara bukan terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.